Lebih kira ke jaringan di itu. Ilas ya. Apa mel Telkomsel ya? Iya. Eh? Bisa ada Telkomsel. Oh, semua yang pakai itu. Anda sundul lako kalian aku muai ya teme bentuk kami lomi tontong kami sabang kami pacaran sa bilang batang di kalena. Tentu kata tele melompanan lampeng karangan. Kamu pun tontong lantaran ke kamar sokanan mi belana tontong nungko teme pengkarangan bagasa teme siluki lajona te apa karo ko sila masipupang di dumai. Nah, yang gak merampak na ko matane penana teme bentuk anak kampung na tombi. Tonton saya nak karipan dia tebal tang rabuk menda jomo padang apa dem patenan misa atunang ka napasa dia yang mesti patane ane sorong na namaram pelam pagi ka malim bangunan lu jome kalemi pun ke rampung mo kami sulit ama teleon tamaikan ni lipan ata duka te sara sa melentong kongan na nalatis ten apa kabrusan na te indo ba tu balin na te tomatuangki penggang kama toto kama sorokan pa inal la jona toron nambe toron indo lantondo kala abe te milam gereja kombongan tontong sangayo kasalana sana pira-pira kumbongan. Labi teme minto anak kampus ya to marapo kepada tuntun tontong umpapain itu jona tanda mamali lakote patang rapo kuna tomoton kini pasir merampak di patama tinan nang kamu di pasadia. Bersumang ate jona bangunan tunang kasyamo siya te kusyamo siya wadin tempat ini apala di pasidolongan lako siya tula di patu lako lanang kay marampai. La tontong kita bisa tukang lah di bangunan dan apa ang lani semua soal nasang patusun katuan aja minta bermarah pada Marcelino jarang pumayar isu sih lo nato la patong kang sila malik palumban di kami painan nopa jemaram para Marcelino di kala sa soal nasang ini kasalanan sa awya dan secara nakatuang kituang mama siya maturo ko mimpa di pagari tuminto dosa ki kasalangki kaya po ka mangando siya masambayang pa tumaranon mati kalemi puang Isorong umpotete Yesus Kristus puang kisah juru selama aki. Amin. Amin. Oke, selama melambi laku kita minta selama Selama milambi selama mangkali. Semangat. Oh, sebab aku tanah mana lalu apa kami komen aja atau memposa. Tokin ko ba ano, binni be lako tu ano ma may circlein tokin mo ano. Ini tole tu kakek maning kali. Dapam kali. Apa sana laku tu? Tole. Ndera lama subak. Bagi lako ano. Alay tahu bunga laku dulu. Masih bisa mabu dah lo salah pemalas. Bende tapi siya. Pare na. Bendu ko tole ba pendeta? Buat bilang pesanan. Iya mira. Minta tole na. Wah, ayan di bawah tole ka. Kenapa enggak bawa? Iyo, iya patayan be. Ina pre ka pa. Pre ka. Ako. Ban na meron tayo kay. Lah, mo. Ano ba yan anak mi? Kalau aku pemingaran itu. Ini dia. Baru datang dia Pak Pendeta. Oh begitu. Iya, baru aja nyampe. Oh ini. Jadi nan terakhir. Itu yang bungsu. Dari Surabaya tadi malam. Oh dari malam ya. Sekolah apa tuh Pak Pendeta? Tambahan ya, batu ner kepin puru ka. Le kum de. Anda di suatu to ano Iyo, na teh. su baki dolo. Su baki. Tu to balu mang. Iya. Nata bisa. Iyo. Iya. Ini suwe pindok na murid ya lo nali satu ulang le. Are Surabaya kah? Mana itu? Malang nasa su. Oh, Malang. Masuk bang mari. Iya. Le kum de. Iya, susu kita konan dia. Ano? Ini motor na eh. Ano kabur. Jalon na. Ini suwe pindo bisa lo na tambah satu kan. Marami domi. No. Iyo, sabado siya to ano. Tama, ayan na siya puro ba tumakabi tumay na ano ke bagi ako. Ana batin ka ba mo lo? Tayo pa. Dari motor tuh. Bina. Le Wendy do, ambe do. Ah, Lo ko na mi ko ama ko itu tuh anu mau. Yang sudah duda atau Kucing jangan. ramai. Ya que aku te alay me toku ngala ko dolo alay to me mintu la ko do minin pa na soal. Ay, mo yan jende ba te embe sabakan ulun na rida to. Tamang kapiwa. Ah, nalabu dah te lo sa dialay mati na ko. Terus terang me ki. Moro ma botong-botong dia to dangi tersatar kong karo kusu, bali bumbor kusulen ako. Dapat itu rompo jong na anu mesti mi pe masiri dolo. Na me lo bini bergerak. Ini me pa ku jong lo. Pe baye mi dolo la ko to. Supaya mangi di bayi dulu tuh. Eh, mamaya la ko dolo. Potong ba mila ko hindi to. Tuan sabay. Ya alay na sa ngila ko pa ka. Ka me bele bele la. Ikaw ang bilis, tara na kita.
Sampai ini masuk sila kalau sa jong medali. Kada no kumito. Nalidali na sa sule. Yomi. Usa kante jangan ada tanah ke bawah ini. Ah, hindi siya yung ito, apa naman. Kasi ito dito. Ayaw mo, Tim. Namarika. Oh, melo ka jaringan. Ayaw, melo. Oh, kuda la sule mele no itu. Tasya mo pa dede ako. Supaya jangan cepat berlumut ini nanti dipasang tegel. Oh, dia tiara. Pasang tegel nanti ini. Udah di keras lah Pak Pendeta. Dah nama dia keresan. Nah, situ le. Oh ya tiba itu meyo sahabatnya pasang tegel. Nah, lihat dia kadang kira. Atau bagian lain ini Biar rados teh. bagian lain. Oh, teh lampu 40 teh Pak Pen. Teh lampu 40. Ya, 340. Bisa juga papen pakai anti lumut. Nah, bisa payah matudaranan na dera kakunalan kini kimalin na sa mila ko pa na to. Anda ada maselo mo teh Pak Pendeta biasa tak Ay. Atas sa bawah tin naman no ni dulu santai-santai. Bisa kaya selfie dulu teh mikiano. Play teh mito manguran dagat. Wah, anda kami tomong kami teh bisa kini lay-lay dulu. Oh, sto. Yo. Alhamdulillah. Melo kini men celol lo ke Melandi. Ya mulun na to berarti ate tulening kalir boleh. Lakin ada nanu teh. Ya boleh nanulu na natin sama Pak Pen yung teh. Sampai nang lebu dah kelos sa yung itulah. Jadi ada anak main diri itu lah. Ya. Harus apa? Susi itu sampai to tetap pipi ni na tulisua. Sumbak cuma subak. Ya teman kamate belena. Hindi kamang kamate belena teh. Teh siapa? Duda le. Woi, teh apa para kamate belena ko tu na semay ni. Jadi susi itu tadaran dulu nenggala tuh Pak Pendeta. Wala Duda saya. pi waktu janda di sama masuk Pak dulu. Ya. Oh, tak ada bisa ke susi to le. Esta. Jadi bisa mau ada ini tandung to. Hindi tandung teh khusus tandungnya le. Ya, suku tandung. Mui tadi ambil. Oh, tadi bisa janda. Mana ke janda? Oh, duda pi. Oh, Tapi teh ke janda. duda matuapi. Yo, Tak nak bisa duda mangura. bisa ke manusia. Oh, sampai duda matuapi. Penting duda. Waka ke duda. Duda mangke mata benen le, tanya duda si Sarah. Apa sule? Susi itu. Kada to si kupang me. Bena ko. Duda mangke mata benen tanya duda si Sarah. Si Sarah tuh. Weh, bukan duda cirai hidup. Dasar kalau disuruh misalnya itu kemikali mi. Nah, duda. Daerah masuk Pak Pendeta. Membayar Pak Pendeta ya. Ya. Tusang ate mi tusang angkali. Alam mo mura pa sa. Lamo ko nala nagpunti dolo. Lamo nala. Lolo siya mo? Ya, jangan nala. Alang kita lo kita lo. Kalau mana kampungnya misalnya minta lu mal beras. Batal lo kata. Iya, tanya mah telo ras le. Ya te. Nala ni tomate tu. Oh. Naulun nama to? Kira-kira itu. Belum baru susi. Oh, nah itu ini sana no? Ya para Dan tuh. nanti sana ndera katon. Nah itu ini sana berarti kita tuh belum dah. Iya. Oh, maksudnya lu susah pada itu. Mereka sih. Belum lupus deh. Oh. Oh, deh. Oh, tanya orang tele. Anu jom itu sini anu. Woi. Ya. Oh, susi tu le. Oh. Susi. Yan naka, mita na bisa binululak sa binululak susi na sa tumito to. Nanta tabe patayuda nanta yang ditiro rok putih. Ya. Siya to. Yo.
Baik kira-kira besu sini memang kali pisan lah. Oh Ini iya. tujuh lingan sini biasa na palurit. Menulu rampe matalo. Matampo. Pirang tahun berarti ya? Bisa bang sehat menulu lapos tuh bisa 30, 40. Oh 40 tahun. Wala tayo pa kuda dito Bendo. Kaya 40 tahun. Tadi mau minta ambil. Para mau minta. Panang 40 tahun teh. Siapa? Mirang tahun na di kaburu teh ambe. Tak kuin deh wing. Jadi kira-kira pirang tahun tuh Ambe? Sekitar 30, 20 lebih. Tidak kurang 25 tahun. Oh tidak kurang 25 tahun, kurang lebih. Bisa lebih. Saya kenal lebih Pak Bobo kena tolong meti apa teh. Saya. Oh ya muksa tuh. Malam-malam kung minit pa. Pundo niya, ako tara pundo. Mar, kenapa memang bela-bela? Mengapa kung minit itu? Dari mau kakawan itu. Pantang pilih bang, wala din yung kanan din. Saya izin dulu. Oh, Sana kita dikali. Berarti teh pamida dia nama teh ambil lole. Kami kamu. Lampi tambuk. Memang masih cewek-cewek pak nama mama. Susi masih aku tuh. Lampi tambuk. Lampa lu tambuk. Wah luar biasa tuh inang Pak Gabulusan teh pemirsa. 2 buntu. Oh, Miki yang berat tadi tiro juga man. Yang lain daripada yang lain. Samping kiri kanan garuang. Semua garuang. Alias Lombok le. Oh, gereja Tandung itu le, gereja Suraya Jemaat Tandung. Gereja Suraya Jemaat Tandung nampak dari rantai. Rekam tuh Pak, penjaga rantai. Mbak tara susi tentang mata siya soko. Beda na. Oh, sokoterong ya. Oh. Sokoterong pala ya. Sudah meninggal itu istri yang pertama baru yang lain bisa ikut. Belum ada istri. Kalau pun tuh siapa yang sudah ada istrinya di situ? Orang nomor pasti ada yang punya istrinya orang nomor situ. Usang kuniti ni patani pisan ya. Waktu kamu usang saya juta. Dia perkataannya dia. Mana ni tu? Iya, iya betul. Oh ya, yang Bukan tua metode kentang Oh, saya mau puntu. Aman nama kabar itu dah kau milik bakri bakal minat Yo. kai na dia lah. Di bang kami soalnya. Ya. Isi balala ko po. Tadi, kau kasih rokok orang ya? Kau pun dah kenal eh. Marto itu kan. At ako lang pala dito. Ah, ano, malam mo dia. Sambil telepon saya. Gambar kepala. Bisa di Tasir karena di pura kalau teman-teman pertama Ada. Oh, napa milalin abang kita mesti mitang bakal siya to. Pundo, Yo. Ano, berikan pila? Hindi, berikan pila.